Remake the Aju Kamtai Baubing Manipuri Kresada Nakashinali High Court Judge Kapangsang Hero Kataruga Itu Fast Seville Higher Secondary School na Kayuyang Ngasa Hero Ex MLA Alfred K. Alterna Katamnobini Ngzum Sangmi Hero UN Global Indigenous Youth Forum ni Tangkhul na Bazangidal Eitalay. Lekhayangator aju the Tangkhul Expressway bau Zingshowon Shimray inaba midalay bau mesa ina nganangumsa. Manipuri Kresada Station of the High Court Judge Kapangsang Hera. Manipur High Court Judge Sakawai Center na Kalmay Kapul Shilu Kapuili Kapangsang Hera. Reader Supreme Court Collegium na Judicial Officers Aripam Kunishwar Sharma ina Kapuili recommend Sahay Sai. Manipur High Court li Judge Panga sanction Sami Haitalay. Ariri Kutum aina Ot Satalay. Arihon Manipur HC li Permanent Chief Justice Malaymana. Ukhrul District Administration and the Northeast Foundation for Education and Culture NEFEC Namukok Kami EduFest 2023 Aya UPC Jubilee Holy Kupsang Hera Kutum Tangasa EduFest 2023 week Kupkasang Gazipli 44 Ukhrul Assembly Constituency week ex MLA Alfred K. Alterna Masowo Sada Wazanga Anu na pingwang ngahanbam la ningjuk pejitheng rokhawai pam makho khamili Alfred na maya khangai phungshokta itumna akasata khoko ot sakhangurum tharan rekasang rakasang samka phangna kachi hanga itum saikora varewi khamata thimsak serna kachi hangda katamna bingna ichicha khalatal ishilu khalata khayashilu the former MLA china kasatsanga aru hon direct tamkhui hailala otpamni Kwisang kapai medio laga kachi hangda katamna bingna ningajang aina oktu kawai hot khana bang kawai la avu awa jishot mi bingwi kahang analo kachi Alfred K. Alterna kazum sanga Kazip Jili Ukhrul Block STO STM Suranjoy M Singh MSP DCL Ukhrul D GM Agui Il Shimray Wazanga EduFest 2023 Jili Seville Higher Secondary School na overall champion Ngasahira Guis Ngahani Ellis Christian Higher Secondary School na Kayu Ngasahira Leader Angels English School na Kakhani Kala Ukhrul Central School na Kagatumali Zanga Spelling Bee Category 1 ni St. George na Yui Maringmi Memorial School na Kakhani Kala ETIFY na Kagatuma Spelling Bee Category 2 ETIFY na Kayuya OTC Junior Academy na Kakhani Kala Ellis Christian Higher Secondary School na Kagatumana Spelling Bee Category 3 Xavier Higher Secondary School na Kayi St. George na Kakhani Batkai Christian Academy na Kagatumali Zanga My Dreams Futurological Project ngahani Jesus School na Kayi Samanupa Tinthara Sambanga GDL Excel Higher Secondary School na Kakhani La St. George School na Kagatumali Zanga Extempore Beach Lila Several Higher Secondary School na Yuihau St. George School na Kakhani Jesus School na Kokotuma Ngasai Cultural Show ngahani Oriental Naka Academy na Yuihau St. Mary na Kakhani St. George na Kagatuma Mime ngahani Ukhrul Public School na Yui GDL Excel Higher Secondary na Kakhani Oriental Naka Academy na Kagatuma Agabelali Xavier Higher Secondary School na Kare St. George na Kakhani Scholar Pakshmi High School na Kagatuma na Binding Sub Junior Category li Ukhrul Central School na Kare Gendriya Vidyalaya Ukhrul na Kakhani Xavier Higher Secondary School na Kagatumana Junior Category li GDL Extra Higher Secondary School na Yuhau Sacred Heart Higher Secondary School na Kakhani Jesus School na Kagatumana Senior Category li Ukhrul Public School na Yuhau Sacred Heart Higher Secondary School na Kakhani Gala Xavier Higher Secondary School na Kagatumali Zanga Ukhrul District Administration and the Northeast Foundation for Education and Culture na Zingumala EduFest Datraha Kachangni Rumi Papamra Chia United Nations Global Indigenous Youth Forum ni Tangkhul Naula Bazangkida Laitalai
Ukhrul district wi Zingkhowon magada tharuk lashiyo duingamla angang na UN Global Indigenous Youth gazip I wazangi kachi bau Ukhrul Times wi aina samphanga United Nations wi Food and Agriculture Organization na mkhopmi the United Nations Global Indigenous Youth Forum ji Rome Italy li akhama gazipok laga Darik Makali bakup sangra UN Forum Chile Mipok Youth Pina FAO members UN agencies universities research centers kala stakeholders pingni kharojan kasa samangra Mipok pingwi kashak kazam kala our maram climate kala khangacha dimlon maram ni khangasun tibong khwekara da letale Tingamla angang he secret cosmetic ko skincare products hakupok vu lungfu now X DNL President Stephen Angangwinanglawa na UN Global Indigenous Youth Forum ni wazanglaga itumi pokwi kashak kaza systems mathame khawai apong award jamkhingaya da angangna phungshoka angangna secret cosmetic 2019 kumni habokta itumi ngalele achalaka aina samgapang atha la awo ayipingwi awar chichinda ahui mathakawai ari simshoka Awi ot kasemni chichin khawai ari arai mishikajin farmers pingwi aina khuya kachi hanga itumi mai la pasali te sangkhawai itumna shai sangkapai mang shikajin hili angangna shitsanga chia Manipuli shukta khale angret kala itum kapung ot apam hi disturbed areas na the Armed Force Special Power Act Kasay kasang kahay ni makamaya Tangkhul mayar nga lalong na tanda protest rallies rajahaira. Long jina gabi kashok maite na sexual tribe status kapo ay nagapungnaw. Kapungnaw ping may karam tarik katumthang all tribe student union Manipur wi azingni beast rally kazat. Gala juwi ay na kuki zochin grouping ay na maite rot marathui kahay wi ay na internet ban sarahaira. Kajang pangalang da internet masam kapangna itumui karing karakli sajala haira internet ban sami kahai hina itumui lairi katamnaw kala ot kasanaw pingni shekhut kahai hi itum yurli khayomna kaji DMAL na hanga khonjarda khale Imphal gala Jurajanpur bambingni internet broadband wifi unlimited samangta le kha churi aina leita khale itumui apam hili ban sami shon tale Jita akha imaram ni blanket internet ban sata khale hi mashungrala kaji mayar ngalalongna khanghan sai Jiling sunda September 28 2023 thang Manipur government na chokta khale ochot hili Phennaga Armed Force Special Powers Act AFSPA kase sangli ka hai hi mangi mana da longjina kapishoka Ichumui yarurin lemungrin kala mirin rin ni mikhnam ochot Sarai shumda kalaina kaji hangda itum yari koka sada akon akha aina makamaya washok marumsa da kaji mayar ngalana ngot haira. Protest rally ji akama direct rada turuk hortang langjin sahira. Yari rin mathasang kawau hili nawi kala iwi shuruk sanglaka da kwimilaka ragoto miselu kaji DMNL na ngot talay. Rally ji community circle ngator pungtharali kazip pokra. Maring pa pongkushok wi zatwi sada rally kazat hili shanmai chomai kazik ngawai rami selu da hanga. Manipurli mau kazat African swine fever na kachi theshin kui haira. Ukhrul Infa East Infa West gala kakchingni kazada khalai hok wi sample kuida Northeastern Regional Disease Diagnostic Laboratory Guwahati li joho balaka African swine fever na kachi theko kuina. Veterinary and Animal Husbandry Department na All India Coordinate Resource Project on Big Farm wi ainala sample Jehovada Jilla African Swine Fever ngasasaya. Farm G Central Agricultural University CAU Complex Iroi Semba Infal West li khalena. Hokmau zakahai pumping ni VNAH Department na yang sanglaka gaza kahaya ping ni kateli maman maron khawai ot sapok hawra. Gazada tika haya pingchila fit panga turuk tukda chupumra kachi hanga. Department na chithada hokmau ka gaza satat kamiman hok kakaya ajili chokar na compensation mira kachila hanga.
VNAH Director Dr. NG Ipotombi na kahang African Swine Fever gaza ahe aka makan mi pai mana chi pha khawai vaccine na male mana kha arihon Vietnam li African Swine Fever we vaccine trial stage li zatalai chi Manipuli khre sada Amur Falcon we census queer the letale hong ba gasa Amur Falcon bana Manipuli muzang maman haira Ajukum khung hili Amul Falcon kaya ka uzang khala shankhui khawai Sara the Forest Department na khangran sadalai Chidada Manipur na Amul Falcon census ka khui India li kharing Sara Sada khalai chi hong ba kasa migratory banabingni ngak mi khawai khangran akai akana Kum kachi Amul Falcon banabing china Atumishim Northern China Southeastern Siberia we aina Nagaland we Wokha Assamwi, Dima, Hasau, Kalamanibur, with Tamenglong districts li ungin kui chia. Atumna kilometer Timakada Kani Langda by Unga, Gala Hiwi Aina African Vag by Value Hauki Kachina. Vanau Bingchi, Shankwi Kawai NGO Akaling Jishin Haida chia. Amul Falcon Mishman Sakawai, Maramia relatam Jite Kawai, Forest Department, Aina Rainforest, Glab Tamenglong na Ngaran Ngaye. Kwikai kita leitalai. Jiling Sunda Amur Falcon Dance Festival Rakara November ngapai kachang muyonra da leitalai. Manipuli Tengui Kakasa Tekwi Mamanda Ninga Kashap Lepok Hera. Swatang Friday Enatangda Manipuli Tengui case. Officially report Saka Hai Tinka Shakatum Tumada Jishat Kashung Hera. 2021 li dengue cases shakani abagatum mangsam kapangna 2022 li shapanga abagatum sangkapangna tharau January we aina dadra ha October tarik thrada katumui alungli dengue cases kala jiwi aina kathi status report state health directorate na jithemi haira chili yanga kha ariri zero mortality rate aina leitalei kha dengue we aina kathi marawa da ningkhamong cases phanga jangdalai National Vector-Borne Disease Control Program with State Malaria Officer S. Brio Kumarna machine confirm kasa atishuda Imphal Westly dengue cases more makeup sambanghera. Imphal West ana dengue cases confirm kasa shajishat hangjugoda jishat kashung hai kaina. Firzol ana ziribam liver dengue cases maleranga. Imphal Eastly cases shakani Hamadida Aka, Taubal na Hangshini da Jiko, Tingnauban na Tarada Panga, Jandali Madi, Sanabadili Magada Jishat, Gangbokpili Jishat, Nonili Panga, Gakchini Tarada Katum, Gala Okrur Aina Kamjongni, Gas Akrip Sampangaji. Dengue hi Hajangwi Aina Kaman viral infection Akana. Manipuli political parties Tarana democracy wivang beast release at Ira. Manipuli democracy yarining kala jingri kahai wivang ngawauda coalition parties Tarana Congress Pawan we aina hapokta Raj Pawan aina tangda ajontang rally zatta. Manipur Pradesh Congress Committee Janata Dal United Communist Party of India Communist Party of India Marxist All India Trinamool Congress Aam Aadmi Party All India Forward Bloc Nationalist Congress Party Shiv Sena UPT Kala Revolutionary Socialist Party Manipur Hiping Hina Governor Li Samang Khawai Sai Kha Governor Malesathuwa State Agent Li Kahai Khuung Khawai Kala Chachida Khale Angret Hi Mathada Yangsami Khawai Athuna Governor Li Memorandum Misang Hera Manipur Law and Order Crisis Hi State Aina Central Authorities na Makang Kui Kharo Wivang Ninga Kharik Coalition Jiwi Minganing CLP Kathana O Ipopina Pungshoka Ibopina Kahang State Shorkar na Restrictive Measures Ko Kwisada Yarina Sampangran Mushun Kwiti Mihaira Kakashung Democracy Li Freedom of Speech Freedom of Assembly Gala Pakwai Shorkawi Otsakli Mamya Kangai Pongashok Hikata Hi Kaletraka Saida Ibopina Hanga Shokana Jikata ka kamle da khalai thakda khushok miranu kachi atumi memorandum jili hangsanga Yaruwang relief kala rehabilitation mida khalai mathama yengsang milu kachi pohaira
Manipur we saklak hai issues solve sakwai political parties tharan we minganing pingna sorkali full support mirror kachila memorandum ni hangsanga latida ajuwe khamta ye pawbing Manipuri Kresada National High Court Judge Kapangsang Haira Katharuga Itufast Seville Higher Secondary School na Kayuya Ngasa Haira Ex MLA Alfred K. Alterna Katamnabini Ngzum Sangmi Haira UN Global Indigenous Youth Forum ni Tangkhul na Bazangidal Leitalay Achuwi pau hi ay nang jang haira pau na dakli nusum sakurili kamahai zimishong sasirano